Selamat bertemu tua bat tentang perkara belajar sepama Jako Iban batusun ti ke-13. Jadi batusun ti sekali tu aku dekat main wan mending ke siti Jako sepama kita Iban ianya au belau. Jadi reti Jako sepama tu ianya hendak ngamat ka utai ti di kau ka. Contoh ayat nuan uliang hendak Jako sepama tu pakatau. Sujeng nyau ndak dikibuh ke bala bakiaya agi dia tu daban ti maya bala sida nurun ngasu tau kemukat laban dia ti sueh amat au belau ka engkau sida tang ti maya sida dekat nurun dia ia madah mayu amat kedalia. Bertemu baru tua batusun ti nangkan kato lalu anda subscribe ngagai channel tu serta tekan butang loceng ngambilkan wan ulih nerima notifikasi tentang video aku ti pemadu baru. Ane lejuk serta mantu ngapa belajar ke semama Jako kita Iban laban ti ukai kita sapagi lalu tinda dia tu kemayagi. Terus kesukun wan ngagi aku labannya meh kenyadi ke peransang aku untuk terus aktif pa channel tu. Nya aja, terima kasih.